Kihima kibadon hakitu ki jaka badang ya ke jinge kren penbek put bad ke Assam hakas kinang kong ke lakentu ya ke KHADC ban ya kren lang bad ke sorkar jela halor ke nongrim babon ki shnong badon na ki khaput kidang sa ha ke umdum laki hap ha Meghalaya ne ki langat ha ke jela Assam nakaliang jong UCM ke KHADC ba Titos W Khan habai kren bat kilat pathai kubor hadin ke jingalang bat ki kli nong sensyar ulai tho ba nakaliang jong ki hima kila penpau bahado menta kimpat syai setia halor kate ke MOU baka sorkar ke yesoi kentup ya ke hima melim hima jirang hima nong sepung hima nonglang bagi hima jernau hadin bang ilayo ya ki jingko na kalian jong kiri ki hima kiba penpau ya ke jing bom ya ha ke jong ki ya ka statement ke balami na kalian jong ke sorkar hamtam na kalian jong usyib minister hakbedei bat ke MOU ka balai sign deki artli ki sorkar bentuk ke sorkar Meghalaya sorkar Assam hakbedei bat ke jingi penbet haput tena kalian ke jongi ka estate committee mengabot estate member jong ka ilaka ngi lafat kerpang yang ini ke jingi lang bani kendu mat bak kini di kri yang sensar gitu ni ban ya tai halor ini ke mat pada hari kita ngilasim ya kikat tu ni kirai lengkot hendak agak beda bak ke kini ki area ya kiba ke sorkar keladep ya pendai bak kunjuk tu keladep sign ya ke MOU agak beda West Kasihil haka area ke bahap hapo ke nonglang sedasi he dan kat tu kan ki area kiba nakalian ke hima nonglang kampat hun yang kini gini pendai bat kiba bidon ru kisnong kiba umshim lapau kurteng haka thuk jong kini ke jinge pendai bat menta ki patba haka ni ke hima hidap haka jing umdum bisa ke umdum haka jing lengo bat kimtip lakin hap sya Assam ni sya Meghalaya dina takadau na kalian ke hima nonglang kala petip sini ban tukelan lam halo ke kau bat bangin petip no sya ke state government halo ke bentar kebaal na kalian jong ke hima jengam kam yahap jengmun ban penpa no lani ban IT no ya ka wen snong sya ka jela Assam ka baki om ka tutia baja hari bat hari Bohai district na kalian ka hima melim kim mhun setia ya kini kejing pendai namar ba hakani kejing pendai lah pausha ba ka hima melim kan du no ya kikat tu kan ni ki bentang kiba kongsan jong karai marwe hamtam ka beketup ya ka them marwe ka khanapara ka maikuli bat ki jaka di Bamarjan jong kini ki area bakin ngatno sya Assam ngilayo ru ya ki dorkas na ki dorbas nong jong kini ki snong dok kamtam na po maikuli na bodor nong thare marwet dorbos nong paham kancu mo nanta kini pun tli snong ki lapa kini ki dorkas sengi bakim sohab makna mas kini kim sohab ya setia ya kini kecing pendai di hadin bang ilayo sengi kini ki AKA na kalian jungi rengkat bagi jing ada rengkat jong kini ki dong sosial ngi la sim me karai ba ngin tho se ke state government na kalian ke council ban kepat ke state government bahkan hap ban review shwa ya kini ke MOU tak hado bandayo lang ya ke jing menjul jong ki dong sosial hadin bang ilayo kat ni kini ki jing bom semua ya kini karai jong sorka kami ka rai jungi minta kasih kamut ban pentut lani ban pensuki
ya ke jing temu jong sorkar ha ke jing edai ba ke jing pendai put ngida angnut lu maka liang ke jing council sa kapor kumba ngiju yaiban mengikwa no baka don ke jing ya pendai put apa yang kini arti ki jela kenang bakan don ke jing syongsuk syongsai haki hima ki jungi te nangai ba ka sorkar kan sengap ya kini katba ka ministry keempat pediang ya kini ke MOU ka por ka dan don le si nak yang state government ban pendai ki kat tu kan itu benta kat kum ke jing tempau jong ini iman makin penskam hilau jong put kat ba kata ke jing pendai put jong ki asli ki jela kadang ya himaru hinsi no hilau jong put